Menjua-jua man bandu senina moria si ikalengi Tuhan. Ibas Pak Saenda jumpa kita, ibas kebaktin PA Morianta. Salam tedahati man bandu, salam si tandan man bandu si bergabung bas Pak Saenda. Tetap kita semangat, kejuah-juahan tetap syarapkan ibreken Tuhan man banda kerina. Guna menaken perpulungan PA Morianta bas Pak Saenda. Mari ras-ras kita muji Tuhan, si penangki den pujinta rende kita ibas kitab den nomor 374 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Man bandu Tuhan i endesken kami kegeluhan kami. Ibas tandu kami mejuah-juah. Penjayam dengan pengkawalindu geluh kami, erbahan sama lemati kami. Kam dage Tuhan singajari kemahandu guna nuriken kerna katandu. Kam si paangkaken katandu Tuhan man kerina nande i tengah-tengah gerejandu. Gelah ngasuk pe iangan tusi kerna katandu dengan make kencape ibas kegeluhena si tep-tep wari. Erkuasa kam Tuhan guna nampati kami. Gelah tuhu-tuhu geluh kami tetap ipelim barui erpalasken katandu. Terpuji kam Tuhan sebab Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami sing geluh. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Imamat, bindu 10 siwah ayat 32, bagepe Efesus bindu 6 ayat sada seh telu. Iogeken kami isina nina bagenda. Mehamatlah man kala si enggo metua, janah pahagalah aku kap Tuhan. Efesus 6 ayat sada seh telu. Okam anak-anak, ikutkanlah ajar orang tuandu, sueras peraten Tuhan, sabab patut idalan kendu. Pahagalah nande bapandu, mepedah si pemena, ibreken di bata, radu ras padanna. Megelah mejuah-juah kam, janah dekah kam geluh, ibas doni enda. Mejuah-juah man kam kerina nande di tengah-tengah gereja GBKP. Senina moria si ikalengi Tuhan. Ibas paksa enda temanta mekapkan Muhammad man kala singgo metua. Alu tujun meteh maka Muhammad man kala singgo metua empahaga Tuhan. Si peduakan mekapkan engkelengi ras ndukung saitun ibas gereja. Adi si perdiate kendai ibas kitab Efesus, kunci kejuah-juahan, man kerina anak-anak mekapkan Muhammad orang tua. Kunci guna bancindatkan umur gedang, isenakan Muhammad orang tua. Arkiteken siema perlu syitah, tupung kita enghamati orang tua, kita enghamati Tuhan. Tupung kita memperdiatekan orang tuanta, enda situhuna kita ngulihkan
nanda ersimulih, nanda ngikai singgo pernah ibahan orang tua man banta. Memang situhuna labo kita ngasup ngulihkan sa, kai singgo iban orang tua man krina anak-anakna. Sebab sekalbuena perbahanan orang tua guna engkelengi anak-anakna. Emperdiateken sa, empebelin-belin sa, gunan cukupkan keperlunna. Maun la irana kena keperlunna guna kepentingan anakna. Maka jarang kal ngelit orang tua la iperdiateken na anakna. Entah kelengen natena nak kala asangkan anakna. Jarang kita jumpa. Sebab orang tua guna anakna ngkeriken bana pe yang git. Ngelatihi bana pe yang git. La erleja-leja, la erlatih-latih. Udan la tampil udan, las la tampil las. Perjuangan nande guna anak-anakna. Bagaimana perjuangan orang tua guna anak-anakna. Maka ibas paksa kesempatan nenda, kita ia jari gelah Muhammad man kala singgo metua. Ibas persadan muria, makatep nga kita jumpa ras orang tua ta singgo meganjang umurna. Ia pemon-mon gomela bergaul res kita. Kena singgo day saja nina rusur. Padahal ibas zaman na ia pe kala si berpengaruh. Kala si irgai. Kala si berjabatan, berkedudukan. Mungkin pe adi serpininta ia pe nai sekal ngelalana serpina. Tapi bagaimana arkiteken gometua melalakal terjadi penurunan fisik. Mungkin pe psikis. Arkiteken buena perbebenna, entah arkiteken buena pinakitna, seh maka melalakal urak gegehna. Urak kepentaranna. Lanai di semangatna. Maka man krina moria. Adi jumpa kita rasi metuanta, entah orang tuanta. Entah nape saitun i tengah-tengah gereja tanggo metua. Tetaplah si ergai dengan si hamati ia. Sebab na tupung kita nghamati orang tua. Si tuhuna labo ulih naman orang tua engen. Caman bantah. Mejuah-juah kita. Gedang ka umurta. Datken pasu-pasuka kita ibas Tuhan nari. Kepe ulih. Tupung kita nghamati orang tuanta. Maka adi si ikutkan kata ajar orang tuanta. Kita ngikutkan pengajaran ibas Tuhan nari. Sebab perhatian Tuhan. Orang tua wakil di bata. Singgo itetapkan di bata guna man kelengenta. Pahagalah nande bapanta bicara enggope ia metua. Ulah sempat kita menyesal. Kita menjadi tan man orang tuanta. Sinampati ia. Yarap kena kangepe mon kita negu-negu ia, natang-natang ia. Kelengenca kemegahan orang tua. Tupung ia iperdiateken, tupung ia isungkun, tupung ia ikutkan katana, entah pe pengajaranna. Arkiteken si makana senina-senina moria. Engkelengi ras dukung saitun ibas gereja salah sada kemenggahan orang tuanta. Sebab tupung ia kapna ia larguna, sia si irgakan, mengharga kalakap nabana. Maka kugaca rantang nghamati orang tuanta. Si sungkun kai keperlunna, si sampati kai kin si biakman sampatan. Git kita megiken turi-turinna. Git kita ercakap-cakap rahasia, begiken keluh kesahna. Kel ngenca si kerajanganna. Saja mon gitiken kesibukan ta, lanai lit waktu ta megiken ia. Padahal ia nuri-nuri kelengen sa Athena. Makana melungen kelakapna tupung lali si megiken ia. Lali si megiken turi-turinna. Lali si megiken pengalaman-pengalamanna. Mungkin kita ngobosan megiken turi-turinna. Tapi kemegahan orang tua, makapken tupung kita nghamati ia. Si aja ia ras ertoto, ras-ras ka kita ngoge pustaka. Agyalit kinlah waktu taguna siya mabagay. Litkin kesempatan taguna siya. Maun ban kesibukan tagunan cukupkan keperluan geluh ta. Lanai kesempatan ta rende ertoto ras ngoge pustaka rasia. Mungkin pengikuti kebaktian arah YouTube rasia. Ia lana yang kanan bukasa channel YouTube.
Entah lit jum arah gereja umpamana. Entah nalit perjumpaan-perjumpaan kai, lanai terikuti sa. Ijai masih tuhuna kesempatan ta, guna ngajari orang tuan ta, ngikuti perkembangan teknologi yang dagalah ulai ya ketadingan. Sebab ia pemerhat dengan tedah jumpa ras temanna. Tapi lanai lit si mabaisa. Maka kata di bata, ibas paksa enda ngajari kita. Mahamatlah man kala singgo metua, janah pahagalah aku na Tuhan. Maka tupung kita menghamati kala singgo metua, kita empahaga Tuhan. Adi si pahaga orang tua, si pahaga ka Tuhan, iberikan Tuhan pasu-pasu man banta. Kita pemalem mateta, lalit rasa bersalah ta, lalit rasa berdosanta, dikune pagi sadapa asa orang tua te ngadap ku Tuhan, rekiteken go melalakal, perbahanan si mehuli iban kita man bana, lanai kita murjah, lanai kita pingsan. Sebab baci dahandu perban melalakal surah-surah anta lengah sidalan kendungna menyesal kita. Lah terputar waktu, lah terulihi waktu maka gundari. Adilit kesempatan ta, lit waktu ta, ngit ka orang tua te tading di rumah ta, kelengilah, sampatilah. Sak banci jadi dakam labo yang git tading res kita. Pangennya sisa rumahna. Mon redosa ngesiakap peturut ia i rumahna. Tapi bagem man banta kerina senina muria si kelengi Tuhan. Erkesempatanlah kita kerina gunanehkan kekelengan man orang tuanta. Ngajari ia gelahna banci pe igejap kena pusuh ta kekelengan man bana. Begiken ia nuri-nuri. Turiken man bana kaisi terjadi man bandu. Pasti kam tutus itu to kena. Sebab orang tua anta gegehna makapkan pertotonna. Makana kita pe pagi metua kang. Di uga ateta perlakuan anak man banta pagi kenca metua. Genduarilah kita nuankan pengajaran si mehuli. Kelah anak-anak pe pagi tetap menghamati kita orang tua kenca umur tanggo meganjang. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Adilit dengar orang tua tasiman kelengan, subuk bapa entah nande, pakaikanlah waktu Dilit gulendu, tanggerendu, ndau pe orang tua entah, sehkenlah man bana. Lit surah-surandu si mehuli, ula tunda-tunda, maka ular kadiola. Pakaikan kesempatan. Adinggo ia metua, sakit, taruhkan ka berikan ka kesempatan du, naruhkan niar tambar, tentu megah kalakapna. Adilit ka idahdu baju mode baru, sambari kaosena, entah kampuhna, tentu meriah kelukurna. Kuga ukurna meriah, bagailah lakokan. Endam pedah man banta, endam pengajuk man banta, gelah banci pe kesangapan si kerajaan enta, orang tua tapi megah kalakapna, sebab ia iperdiatekan. Saitun ta igreja pe, tupung si sikap keningan kundulna, adilit pustaka daram-daram ia lengadat nasi cidahkan, gua pape megah kalakapna. Enda kemegahan orang tua. Jadi buen kel nganggo penampat naman banta, asangkan penampat taman bana. Makana kai si banci si lakokanlah alu meriah ukur dengan alu meteru ukur. Tuhan si masu-masu kita kerina, ibas makaikan ras dalankan pedah di bata enda. Amin. Mari ras kita nahkan persembahan pengatakan bujurta man Tuhan, rende kita ibas kitab Dendenta nomor 15 ayat si pemena.
mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan isehken kami man bandu. Sebab banci denga kami dengkehken kerna katandu uga arusna kami enghamati orang tua kami singgo meganjang umurna ibre kendu. Bahan dage Bapa maka kami erlumba nehken kekelengan man bana. Ngusih ku ganggo kekelengan si isehken naman anak-anakna. Erpalasken katandu. O Tuhan ertoto kami mindo perkuah atendu simbelin. Gelah kamlah singajari kami karena sura-surandu. Singajari kami karena peratendu. Pasu-pasundu nande i tengah-tengah gerejandu. Moria pusat, moria kelase seras moria runggun. Gelah tetap ngasup dalanken ras ngikutken pedah-pedahdu. O Tuhan ertoto kami man bandu. Gelah kamlah tetap si masu-masu kami kerina. Subuk nande kami, senina kami moria si erteda ate guna natang tuah. Kam simberikan seh bagi kai si isura kena. Bagai pekrina nande i tengah-tengah gerejandu si erteda ate. Gelah anak-anakna singgo dewasa erjabu. Tuhan sinikapkan pasangan geluhna. Bagai pe perbeben moria, ibas ndahiken dahinna selaku nande. Bagai pe selaku ndehara. Tuhan kam simberikan serpang pula. Dengan PO Bapa ertoto kami, nandangi kekelengan kami si sakit, silit ibas proses pemulihan kesehatan. Kekelengan kami keluarga pertua Bapa ceria tarigan, Nora Emeritus nande lestari, Ofka beru tarigan, nande Nina beru purba, Bapa Mira sada jabu, Biring Lydia si sangana iop nama, Lydia, Arsiles Ginting, Bapa Endi Suari ras nande Endi Suari, nande Carolina, Nora nande Bobi, Aldo, Nina, Hana ras Rita, Bapa Wela, ras anak kami Wela, Agnes Beru Purba, nande Edi Maha, Bagepe nande Andre Beru Tarigan, nande Angel Sada Jabu, nande Corah, Bagepe nande Hendro. Tuhan pulihkendu secara sempurna kesehatanna. Peratendu dengan kuasandu. Jadi ibas kegeluhenna. Seh makana banci inanamina. Kuasa kesehatan sirehna idur kamnari. Tuhan ertotope kami. Nandangi keluarga Bapa Richard Tarigan. Bagepe keluarga pertua nande Yoses. Arkiteken orang tua kekelengan goleben ngadap kukam. Kam singapuli dengan empegegehi keluarga, gelah malam matena ibas penampat du. Endam Tuhan pengendesen kami, alu kendu dengan pasu-pasundulah persembahan kami. Senina kami moria, sirulang tahun ketubuhan ras perjabun, Tuhan si masu-masu keriahan ukurna. Reh kami Tuhan ngendesken geluh kami, bagai penande i tengah-tengah gerejandu ibas perkuah atendu. Tim medis pekam sinampati ia, ibas perjuangan misi kemanusiaan guna nelamatkan kerina pasien COVID i rumah sakit bagi pekalak sakit. Jaga kawalindu ia, mekuah hatendu Tuhan. Pulahi kami arah pandemi COVID enda. Sampatindu pemimpin bangsa ras negara kami, guna ngaturkan kerina vaksin, gelah banci kerina masyarakat daten vaksin enda. Tuhan mekuah hatendu sampati kami. Reh kami ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ialemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Majuah-juah man bandu kerina, nande si ikelengi Tuhan.
Senina kami moria ijapa pe kamringan. Kebaktin pe amorian tangguh kandung bas Pak Sainda. Jumpa kita ibas pe amorianta minggu silam. Mejuah-juah.